kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bumabagan itilugan ko, Jennifer. Ay nawaw, apay adito iti pangibabaan kanyak, Arnaldo. Mabalin mo't siguro nga itulod nak iti balay. Saan amabalin Nasken nga agan nadta. Narigatan. Sakit nagsipngot dito eh. Adamot cellphone mo. Isupen lang ti pagsilaw mo Unay kamatan, di ka madanagan. Nungay adadakas ang mapasama kanyak di tadalan. Saan ba't nga ron amabalin nga itulod kay Jabalayo? Amangan no da makakita ang nagkuyog ta. Masapul nga agan nadta kunak mo. Amom, dakal tinagbaliwang idinaalamon ti kayat mo. Saan akas ta? Kas nakunak itayon, agan an nadaklaan. Ala, bumaba akong tapno di mumat ko na. Alam amin na gamit mo dita Di ka mangibat-bate. Amumot ti sitwasyon ta adwa. Wen, awan pagdanagam ta amok ti agtungpal iti saritaan. Amok ti pagluglugarak. Siguraduam laang nga agtungpal kamot iti karim kanya. Naggapgapwam ke rabi ay. Apay nga italaan nagawid ka, Jennifer? Ay nawaw, nakariing kayo pa'y lagayam nanang. Naggapwam ko na. Di talaang, iti ayan ni Mildred agayim ko. Aga, samanday ta. Ninanang mo't, awan pagdanagan nyo, ta safe and sound ang nagawid na taong. Amom adilikado di tadalan. Awan rumbang apagdanagan nyo, ta simang petak matan. Ada ginatang ko apasarabo yo. Anya day ta. Di paborito yo amakan Nukas ta. Nagpasyudad kayaw? Ay, kuha nanang. Kinapudno na, nagpasyudadak itay bigat. Idi kuhan, di magasak iti ayan tigayim ko. Iso anarabyana. Ay, kunaklaki din no sa dino tinapnapanap. Asino dyan ang itulod kang kaidi na minsan arabi friend? Ay nawaw, nangitulod kanyak. Adda ayang mo't. Ni Auntie Lorna tinakakita kada kayo ididay di arabi Sinalunsod na nganod kanyak, ngam saan kun asinong batan, tadyak matam mo. Awan amok dita friend. Tinaibaga ni Auntie Lorna, lugan kano ni Arnaldo at taga-kabangibang abarangay tinagluganan nyo. Arnaldo? One friend. Awan amok dita friend. Amangan no sa bali tinakita ni Antim. Amangan no karuprupak laeng, kasjay. Day tala ang tijak sigurado. Nagan mo ngamin ti di nakamat na kanya. Amangan no di na nailasin. Iso nga ipagarup na asyak, nga uray saan mo't. Manumot nga minun ti tawin ni Antim. Gagangay ti bumakit kumapsot at talaga ti panagkita na. Imay niniko dito'y balay, itay awan ka, anak kaw. Ay nawaw, anya ti may imbaga day di aniko, tatang. Kaya't nagarod ti agdaton kan ka. Anya mo tanda di alalaki? Nataarmot ninikaw, nagagat, nasingpat. Kan kang runahan iti amin, saan ababae raw? Wan, ngam saan mat nga rod nga iso ti type ko, tatang. Ay, kaya't milaunay ninikaw para kan ka, anak kaw. Saan amabalin? Ngamin, at the boyfriend kon. Ha, lukas ta, at dagaya mo nubyaw. Asino tinubyaw? Natairmat lang ang day tatang. Baknang pay. Asino nga rod? Ipaamamumot ka na kami kan nanang mo Wan, iyam-amok to, tatang. Kano nga rod? Excited kayo launay mo, tatang. Ibagak to, no kaano. Dua tawanan tinapalabas, nga maging kaita.
Awan pa'y mo't na ipaamam mong kada kami kinanang mo, Jennifer. Wan nga raw, ti kunam ka Danubium. At damat nga nanang. Apay nga rod, adi mo ipaamam mo kada kami. Dua atawanan nga agururay kami kinitatang mau. Kita Jennifer. Ang mga no drawing mo't gayam data ibagbagam. Wan nga ruda, ang mga nudi mo mapupuutan, mabaakan kamitan. Saan to ang mapasamak day tananang? Adda pa nagtalag ko itinobyo kanya. Kaipaamam mo nga rod kada kami, ano asino dayta? Di kay kadi agapura nanang. Agkalma kayo lang, tadumteng tulat taday taagundaway. Maamam mo yun to no asino tinobyo. Ngam saan pa'y nga ita? Aniya, aginggat kaano nga aguray kami kinanang mo. Anya nga iti planom, Arnaldo. Awan pa'y nga rod. Ay nawang, nasurok ado atawanan nga agururay. Kat si bibiyag pa'y nga rod ni bakit kao. Ti ko nam kanya kat adda na dagsan a sakit na. Damat nga eh. Anyat sakit na aya. Basta adda. Sana mabaling nga ibagakin ka. Anya. Di ka madanagan. Tano di na malasatan ti sakit na. Sikando ti agbalin alegal nga asawa. Kaano nga ro data? Makabanog ti aguray. Panawon lang ti makaibagano kaano. Ngam di ka makauray. Uragwin na swas talata na. Ah, ay sana. Sayang mo ti mano atawan a panaguray ko no agwin na swas talaang. No kasta nga rod. Anong sam di aguray? Di nakdaguliton kung naktumag. Sika friend, di mo matimbagbag kanya. Ti anya, friend. Ti maipapan iti relasyon nyo kini Arnaldo at taga-kabangibang a barangay Ay nawaw, awan amok dita, friend. Ay na friend, di kan aglibak ta nakita kayo adwa. Anya. Nakita arimwar kayo iti may sa hotel ije syudad. Kayat mo, ta ipabuyak ti video kang ka. Ay, kwa, saanan, friend? Pang-asim, di mo iwarwaras data a video. Iti kinaado ti babaro dito lugar tayo. Ni Arnaldo pa'y laang mat a pamilyado. Kasto nga min, friend. Adda nga agpayso asawa na. Ngam adda na dagsin asakit na. Nagkarimot ket din ni Arnaldo kanyak. Syakto kano ti agbalin a legal wife na. Patpatsyumot day ta karina kang ka. Ti damag ko, kat adala ang ije Canada ni bakit na. Adda ijay, tamadama ti panagpapaagas na. Ngam alanganin kanumot laang. Nay, kita ang mga nusika ti alanganan. Awan mat amok asakit na dayjay. Adda kan ka no patyamon no saan timbagak. Basta siya, pudno ti bagbagak, friend. Ni Arnaldo mismo tinangibagakan niya. Anyat amo tayo ngay. Ang mga nuul-ulbudan nakalaang dayjay nga Arnaldo. Kabit kanumot ni Arnaldo ti anak ta. Anyat ko na blakay. Ti anak mo, kabit kano. Sino mo'y tinakadamagam? Adda nang idanon kanyak Di mon amwan wasinaw. Asino tinagapuan ti damag? Amangan mo't no pamadakas lang dayta iti anak ta. Mapagtal ka na tao, tinangidanon kanyak baka. No kasta nga raw, naskan akasarita ta ni Jennifer. Wan, adda video nga ebidensyada baka. Isumot lagayam, adi na maipamam mo tinubyo na. Tagayam, kabit mag. Ay, batali mo dawaksan lakay. Ay, sus, madi abakad. Pakay babay ng tikasta nga inaramid na, nupud numan. Adda ka rumot relasyon nyo ken Arnaldo. Sino tinakadamagan nyo, tatang? Basta, adda. Adda ka no video na. Ngam saan ko na binuya ta mababainak launay. Ay, kwa, tatang. Ipagamman ti agpayso kanyak. Kabit ka kade, ha? Kasto nga min, tatang. Mala, ipalawag mo, tapno maawatak mo. Adda sakit ni asawa ni Arnaldo, tatang. Kat, Nagkari kanya, asyak to ti agbalin aligal nga asawa na, no awanin ni bakit na. patpatsym mo ti bagpaganakin ka. Adda lang arodin ni Nico ngagdatdaton kang kaiday. Ni Arnaldo pa'y lang mo ta pamilyado ti nakirelasyonan. Ay ayatet nga ro jay tao, tatang. Ay na, pang-aasim Jennifer, di adal ka. Di ka kumamot agbalin amaag. Ay, naranaan kayong matlaangan, madam. Apay ka din akong. Adaman kayat ko ama amuan.
May papanitian niya. Pudno ka di nga ada sakit ti asawa ni Arnaldo nga anak yu, madam? Katno aday jay Canada nga agtrab-trabaho. No kasta, saan gayam apudno? Apay ka di ayan akong. Ah? Awan matkit din, nasalodsod ko laang. Amo ka saan ka nga agsaludsod no awan makagapo. Nadamag ko laang, tanangag ko nga ada ka no sakit ti manugang niyo. No asino mo tinakadamagam iti dayta. Awan sakit ti manugang ko, nakong. Agkapay-kapay, mare. Agyaman naklaunay, mari sa load. Anya ngaminan ti gagaram, mare. Madanaganak lang nga may iti aramidon dagiti anak tamaray. Anya. Amok amakla at ka iti dayto nga ibagak. Ngam panagkunak, nasken amaamuamot ti kalukwan da Arnaldo kan ti anak kau. Makapadaan nagkamot, mare. Nakasagana ka din, maray. Ibagakaon. Anya day chay aya. Ada relasyon da Jennifer kan Arnaldo, maray. Anya. Nagkari kanu di anak mo. Ano saan ang mailasat ti asawa na ti sakit na. Ni kanu Jennifer nga anak ko ti pagbalinin na aligal nga asawa na. Anya. Dayta ti pudno, maray. Isu atulungan nak kuma. Bidot ti kasdi nga aramidin da. No kayat mo. Ipabuyak ti video da idirimwar da iti may sa hotel, maray. Ada pa manaknak ko ditaw. Agtugaw ka tagpalawag ka kanya. Nay, anya nga iti palawag ko nanang. Di may papan iti relasyon nyo kini Jennifer. Nay, asino dito a Jennifer? Ni Jennifer at taga-kabangibang a barangay. May nawaw, saan ko nga mo dahita nga Jennifer? Di ka makapaglibak ta da video yu adwa. Ah, anya? Kayat mo, taisen ko kan bakit mo, Anya, video ti bagbagayo nanang. At dayta na Da kayo adwa dayta, saan aya? Nagkuyog kayo arimwar iti may sa a hotel. Ay, pang-asim ta di mo isesend kin bakit ko dahita nanang, please. Imbagam kanupay nga da sakit ni bakit mo, nga oray awan mat. Nagloko kan, Arnaldo? Agwin na swastan. Anya, kalpasan ti amin? Biddo ti kasto yung inaramid ta. Ay nawaw, naalam lang ti kayat mo, kastamot tan ti bagam kanya. Aramidon talaangan no anya ti maiparbeng. Jak kayat ti gulo. No kasta, pudno ti naibaga ni nanang. Awan sakit ni bakit mo, kunkunam lang day chay. Maudi da ituyen apa nagsarita ta. Bye. Naibagak mo tundag iti kayat ko nga ibaga. I-block kaon. Tapno di nakgulwan da iti ababay. Sumurot akon kan bakit ko iti Canada, nanang. Ay nawaw, itarayam ti kalukwan ngay narabid mo. Nalpasin, nanang. Kinasarita ko ni Jennifer. Nakiwin na swasak mudlaangan kinkwana. Numaamuan ni bakit mo ti kasta ngay narabid mo. Awanan, amangan nupanawan na ka. Ay, pang-aasiyo ta di yung idandanon kinkwana. Kasta latangarodan, ilimod mo ti kalukwam. Diyak kaya't amarakrak ti pamilya mi, nanang. Siya kung ti makaamungag palawag kinkwana. Nailaw anak laang kini Jennifer. Suli isugmot nga minday dya babae. Di mo pa basulan ni Jennifer, tagpada kayo agatal. Nakarkaro ka lang, ta saan kayo mat anagsinakin ni bakit mo? Nga makirelasyon ka iti sa bale? Iso nga ron apumanaw akong iti dahito alugar, tapno maliklik ak ti sulisog, nanang. Naamiris ko, asaan apod no ti marikriknak para iti dahito a Jennifer? Anya ngayon, kasano ka itan? Ay, diyak mo tatang. Amma manag-flight na Ronaldo. Ay nawaw, sa dino tinapanan na tatang. Sa dino kumapay, itayan ni bakit na Anya? Day tatagpay saw, awan ti sakit ni bakit na. Ibagbaga na laang day jay tapno maalilaw ka. Saan tatang? Sana po do dayta. Ay ayatin nak ni Arnaldo. Nagkarikan niya tatang. Nagkarikan ka, kasi kamat. Oto-oto ka ba? Patpat siyang tinulbot na karina ka. Kasanong harutan dayta. Awanan na. Nagpaluko ka lang, kinkwana.
Nagbalin ka nga uto-uto iti mano atawan. Kumusta kan, friend? Kaslawan sir-serbik ngagbibiyag, friend. Na, gaputan nag-break kayo kinikwa, kastamat tanti bagam. When ata ado ti planok, friend. Ado ti arapaap ko. Ngam kastoy matan tinapasama. Anya nga, ikat pamilyado a lalaki mat ngamin tinakirelasyonam. Nagkaringarod kanya, friend. Ngam nakarik na ka kumamot. Agasam nga tinasurok ado atawan, wano talo atawan paikit di anang namnama kakangkwana. Nagayatak lang, friend. Nunini ko kumangamin ti pinilim, di nasaya at kuma. Awan ti pagparikutam ita. Awanan tadamot ten nobya ni Nico. Ay katkasta talaga ti biyag Kaya't kumati maadaan iti bukod ko ang pamilya, friend. Inton sumaro nung agayat kamanan, pilyam tay lalaki nga agsakripisyo para kang ka. Tay saan ama nangal lilaw, iti kasta saan ama ulit tinapasamak kang ka. Di matrumrumwar ti anak ta iti silid na. Nangal daw ka ni Dayday. Saan pa'y nga rod lakay? Saan pa'y anam migat? Ay nawaw, apay akastamot tantar aramidan na. Ammumun ano apay lakay? Lalaki, ti makagapaw. Sayangan nakidden ti biyag na para laeng iti lalaki asaan mo't ama ikarikan kwa na. Siyempre, nang namnama mo di anak ta. Iso na laeng takaasim at iti kastangar aramidan na bakay. Wan nga rod lakay. Uray siya, maasyanak mo kang kuwana. Kasla may ibusan iti lalaki. Hay, sayang ni Nikaw. Awanin tadamot nobya ni Nikon. Dayta nga raw, kamalay ti lalaki a pinili na. Ang anak talat ta dayta. Tulungan ta, tapno makamove on. Kaasi mo. Nasaya at mo, tarimwar kan iti silid mo, Jennifer. Apay ka di nanang. Mangan kamutin Mga anak to no mabisinak, nanang. Agdigos ka mo laang. Manung aldawon adi ka nagdigdigaws. Sa bali ti pay udmaw. Awan mat maangot ko. Anya nga awan, kanuad da. Nanang, kayat ko ti bumalas. Anya? Anya ti Facebook account ti asawa ni Arnaldo aya. Amuyo. Diyak ambu Saan kumat aklos ti asawa na dayjay? Apay ka day? I-message ko kuma. Idanon ko kankwa na ti inaramid nila kay na. Ay na, agpanunot ka man anaimbag anak ka. Kasano, no agdaraw, maibalod kayaw. Anya nga rod ti aramidak, nanang. Aklo na baon, asaan ada kayo ti para iti tunggal may siya. Agmove kan, kat inton sumarunaw, di ka agbalin amaag. Di mo patpatsyan dagita akare-kare dita. Di ka agbalin nga uto-utaw, gapukin ayat. Naawatam! Ay nawaw! Ay, nawaw! Nalakat ti agkari, ngam saan nga amin kat kabaalanda at takderan. Di mo gamden ti agibales, tatunggal dakas nga aramid, at daagur-uray apan nakadusa. Ipatag kan aywanam kit di ti bagim, para itinapimpintas a masakbayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.